video khat ga bol tin poimo khat ka ten mining phat ang thing ta hela mining 214 times hi heading khat chu dfc na me diu aban di new sa hen lut diu hi aban le hi tabang hi ma hi le load new version hen na me diu load new version hen na me diu aban loading hung chi di hen ananga at diu te hiche hitain hiche di new sa thilung ke poso hi simji venlang kati dan to visit ball venlang te kana hiche post latest pa hi new year wish hin hiche be chapa ga lu te apale che comment piu hitin na hiche hi adi chana hi dak mona ke koile hichla ya thil ho ki mu thei po in chom kha jole update an hungum den update a chu dak mun hen lang lightness mu hi jong le lai thil ki mu tu pana hi hiche hi update an bol phat deu helai darkness mu dai ja thil ki ji ho ki mu thei po na hi ja chu back bol kit ding back khal be kan bol kit ding menu ne click deu na brightness mode pa na khial deu hi chila ya brightness mode hi dark hi la ya na koi phat deu na chabat le din app san tha lu deu din news ne click deu aban la zwa kalut na chong ni tan che po se na tha lut kin kating abale chai thil ho ki mu tan na che new year wish hin hi che comment ga bol te la comment na hi comment ka bol masang khat be ga bol te diu te ka balance ve ma saute che value ka balance 1334.6 hin ai le ka mining re kho 6.667 hin na 3966.6 na che aki hial pi ma in de zole di new sai lu diu di new se nisha hi comment hona ga pi wa hi le mining rate 3% sorry 30% of base rate and pi diu chu 1.3 ele kilometer te kana comment hi bolutin happy new year ga ting ya happy new year na aban le submit value chunla hi 1.3 bata comment so receive 1.3 dtc na ichi nisha hi daily in di new salu benlang post hoi khat pen pen hi iting comment ga bol ji lo chun na to hi hoya lu na mi tia laga de ta home he ga me ta 1.667 hi 1.667 1.339 adan hi ola hung ke de hele kilometer na ka sai nom chu df sa hin lu du ni se le di new sa na lu dio cha content ho hi post hoi ve ben lang sim ben lang aban le comment ga pi le chun 1.3 delta coin ni sia mining rate na mu du hi na hi chu ola hung ke de hele kilometer all ka ti dan zu jing mai the na ai lo le hi chu mining ka klem phat le hung mai the na chu ni sia hin ana bol ji jiu te aban ka sai banga chu brightness mut pa hi tu pana hi da ngai ko ya hele thil ki post ho ki mu thei ji pon bright yani ki khial deu na chom khado be phal le update khat hum de update bol phal le chun lai hian lang da ki jong le thil ki sun ho ki mu thei de na imajo tham kha khat imajo si update upgrade hum jing de hi chan chu tan te to ka sai nom pen chu di news sa na lu dio comment ho thil ki post ho comment ho ni sen gabole chun ni sia mining rate 1.3 the dtc coin ki mu ji de chu ana bol jing te ni se le